It kagayam tanagay ayaman na, tapi nanawan imanayu katoy den na. Kasta unay akawat awan kan nga makit-kitat sikat mar arapan tunggal lagi bayat kaawan mo naglidem to'y lubong ko. No dumteng dirabi awan kan nga kaginabo, kawilek tay pungan ko mareng no maep-ep ko karayo ngayong panaw mo. Ilikot na palalo anyan arigat na no awanti kaeda, awanti mangep-ep itiliw mo kensega. Awan mga apros na nasakit apupukot nukit pumalbangon ano sam ati agkuko. Iti kaawan mo kasta unay sang sangit ko, tano malagip ka pupukak sa jay kwarto, alaep tay pungan ko isuntun ti ka kinep-kep ko sa bulat akanayon marat arakop mo. Anian arigat na no awanti kaeda, awanti mangep-em itiliw mo kensega. Awan mga apros tanasakit apupukot nuket pumarbangon ano sa mun ati agkuko. Anien arigat na no awanti kaeda, awanti mangep-em itiliw mo kensega. Awan mga apros tinasakit nga bukbukot nukit pumarbangon ano sa mun ati agkuko. Awan mga apros tanasakit nga bukbukot nukit pumarbangon ano sa mun ati agkuko.